Kenapa this new generation yang 20s ni dengan yang 30 ke atas ni macam lain? Memang banyak komplain pun. Even you tanya bosses zaman sekarang pun komplain lah itu. Kenapa this new generation yang 20s ni dengan yang 30 ke atas ni macam lain? Okay. Nombor satu is the concept of survival of the fittest. Zaman kita ni betul-betul apply lah. Maksudnya parents kita, cikgu kita, orang keliling kita memang betul-betul survive lah. You nak survive, you kena survive sendiri. Betul. Tapi zaman sekarang everything is quite accommodative. Parents are quite accommodative. Teachers are quite accommodative. The surrounding are very accommodative to them. So therefore bila accommodative, you all the time ada safety net. I see. So kita ingat bila badan kita ni dah dimanjakan lama-lama kan, lama the memory kan cakap masa memory kita create tu, skill kita based on that, keperluan badan kan, supply demand kan. So bila badan kita tak perlukan benda yang lebih, that's why dia rasa macam sampai situ je lah dia boleh buat. Kenapa budak sekarang stress? Sebab teori grit, G-R-I-T. Grit ialah di mana you ada ketahanan, kekuatan yang berpanjangan. Itu yang orang dulu ada. Macam budak sekarang dia ada ketahanan, they have that kekuatan, endurance and resilience. Tapi try terlalu kuat sampai dia tak spare some energy tau. So they don't have that, orang kata that stamina lah towards the end.